Автором в картине «Зима близко» как будто сделана моментальная фотография мыслеформы чувственного перехода от осени к зиме с клубком ощущений ожидания первого октябрьского снега, а потом и длинной зимы с печальным сожалением о коротком якутском лете. Все это переживаемое заполнено милыми для каждого сельского жителя хозяйственными приготовлениями, созерцающего вечный круговорот природы и цикла хозяйственных занятий животноводов северного края. Собранность и некоторая доля напряженности в человеческих образах прекрасно дополняется привычным обращением художника к анималистическим зарисовкам детской памяти. Это и мордочка якутской коровки, задумчиво вглядывающейся в нас, и гордая отрешенность, стебенюющей где-то в зимних аласах якутской лошадки, и мистическая полярная сова, восседающая неподалеку от духа огня. Все и все в томительном ожидании наступления длинной якутской зимы. Сайын сахалар били деревня латтагам демин бе простой деревня лап бутагыллагам жолук тыготон нахтардак бут сөйлердак бит колора мен 12 хаспер уже спокойно там бес наккалларым барандар жаным барактырын сөпмин бем кайстан бем күрөк сөп там курса сөйхү генди оротта тыготоп үлагылаттагам же олен ити оны били эбем кыһыңнан аха белемнерите там ампардахтар улхамайно отон хомуябытыно масжаахтарга бартыно мындык ас күндүтэ деп күрдүкти муньябыт онна холора жажан хомуябыт онна хаяндаганы кыһын сиякбит тоңоробут инди күрдүк эппитин оннук ол холора били күһүн сиртоңногона забой булар булагади ол аны туора ток күрдүк көрөрөтем мен оаджын брахани күрдүк этемеха аймактар бут били эржөнөр бурмусталлар оны бул эжидер битер там тайтар битер барандар сөйлөрүн өлөрүн берелер оны керде хаджабыт бихи бастан кроохар дакканы били хантрехне күрдүк били тух били сөйөнү били чөй бадык киллерен били уйхерделер кепсителер бастан разы төбөгө бербеттер бу чөй бадык кепсителер агалалар аны нахтарын үйренейін барандар. Маннык бәйті туқ ритуал күрдік бұлады. Сүйөнелдірір. Онтан біле сүске берім барандар ол қолыбыра. Қанын ұйталдар. Оны бартын маннык өйдейін бұқырар дақпеттен көребін. Меха еті. Оны біле. Онтан біле өр бағайы әт сивеге әт сияқым бағаран. Оны біле сақылы өйді. Оны біле бастықы де түгін. Сыңаған әтін ағалан берелер. Оны де бұхам бараңын хаққойын құраған. Минигес багай оны күрдүк айдан калды. Өрү көтү биле аймактардын күрдүк өссөгөн ас боготы бухарагын жебик күрдүк сразу мин там кой бухаралдар эжидер там иемигинде өрү көтү там келкели бары жебик кири таксы байтыр болабыт онук бир неделе холорондук эте. Оны биле аймактардын күттө эжидерген браттардын күттө керие жаңа та сас булгана нерейдер түрүллер аны мен күчү бата хаджим бардын көрөгөн деп күрдүк. Ол ен ити заготовка, холора ол вайдарым же бултан келелер булайди. Бултан келелер но эбеме мен ха күндүтүк биле хайыр. Астыр экен, аны бардын көрөгөн холора коба тухактан аллахтарына агам тухактыр эте. Аны ием билим аны коба хатта кастыры көрдөрөр экен. Аны нахаджи бер келетин бастан. Куттал эндиле холора билинги общество биле куттаналлар ем бутта. Эти варты естественным была на самом деле. Оно булахтах булади. Били кихили сыганнахан бултан, айылхана харстан деп күрдүк. Эрки же кергенин хатары ону булар булади. Ахын. Ол ен эти хартынага
ол мындык ол ту ханаммын оңор. Оны биле сайын аны каян таксабыт, оттон таксабыт. Аны була урут трактор техника хо. Оны прям мотоциклларга олорон бараммыт бара жеде кергенмитинен үңкүрден аластак биде. Оны хайны быһы отту касталасы биле аймактар болан биле касталаха отту булады. Олehen биле хайны баттачылар, но могордаккыттан биле маны каракрабуллага тем специально отнерка. Специально эхем оказывается огордак битеттен биле убайдырым мен уже карабулан билектирди. Но баранал оттут тук курдук биле түстүгүн таксаңын отурдугөрегинде биле шүран көтөгөн чай алаган да үчө баймеме тук бакемнер аспыттыр. Ол быгыр ол Аласка хаджаңын ол сыр бырыгар тагыстакны биле тигейлер тоқтары неген булаган биле уяларын мөттәхин болар. Биле маны хиттен каханылаган. Үчө бан агамандык инарын өйдүбүнөн теллей уже күһөр уже теллей үнем барар экен. Ол теллей хомоян олжа бухарабыт костёрга ген. Бараннар тох илим көрөн келелер байдырын ол ресепсивесы боно костёрга биле ланка чугундай ланка берер бәбит. Кобурдак. Онны жолдорундар просто биле сыйга сүйөһү тигер бухарар эде. Эбем биле арытын хаян. Масарытын экономиялан дип курдук. Нөтрөнө жыр булады. Оны найдым, бастан жибергедетиме. То сахран калар арыта дет. Катсынны күнрәт. Биле булыргылы булады. Булыр масары хокпо. Анны биле астан келехтерет. Вот. Олен эти картына оны буланы ол алас битер булган огырдак менә маны улхомбай тит бар. Билгәнле бар. Антон сырдер тастакны метиттер менен туралларны нәрмәтчергеләре күрәр дип, һәп. Дибе бай. Улхомбай дип таккан көдән келәтчиләр. Һәп. Көне чөм барын көрәм алар, буны биле отубуттан түгәк кабаран оттубут. Аны биле моны аскалар бостолга. Дә хүрән келле хадән алар, агылар булалар. Көдәрдер. Жолак просто брахниктилер булалар. Сүрән келле кахтаутнан биле үрән. Ата оню курдук булар да бияга. Ого боллаганчы. Онна биле ол сыл дибе байды. Ол хартынан оңорор бар. Манна жокускайга кирен истакпын райманнык. Уже тымны бу. Аннык аяннан хебит ise тугнан. Улермантау суунун кирен истакпын мана арай тору үе көрдүк. Маннык полярная биле сава пролетел, хэ. Жибергәйтем ханаты жибетин дигәнадым. Бу жокускайга маны көтөрөп түген. Онтон улуса биле дебер биле мен тулгылар булам дирена. Жебиттен тагыстым. Эмендик көтөн келле. Хэ? Аны оказывается жидик башы жибе бай. Ити метчирге ген көтөр упсайнан тохпай көтөр дигән. Мени көстүбөтө булды дигәга. Бу хайын холура ме ара жебер олордак буна келен алар. Көрүм борун олор түндүккө стол ба. Полярный что? Хуак метчирге билен, ха? Полярный ол кыһын көрдөгөмжү. Аны туаттак биле көстөн калдактыр дигән метчиргелер. Айой, вот аны көрдүк. Онны кутун токтак айылхалак чөнөр балдары кепсәтчилер. Уем даганы бәтеме мындык төһәнин көрөч. Мен хайыр күрдүк. Атак мен просто биле рухдур боламын биле тахаран кеберим болу. Ол топ дигәнен хорар, онна нахажиби түлләре төһәтчү. Биле булыргы таңаст. Ол бастан биле дер хәҗәмен холыр ол Санкт-Петербургга берне хәҗәмен холыр түһүл буламжы. Даже билгәнгә лөдү биле. Булыргы таңастак чоннор, аттак чоннор ген келен агаллар оны хәссәрдә торам барам моны тергән мәркәпсәтәк буны. Нахажиби гирете. Биле наһа күшкә биле ол кемгә биле этнографиянан, этнологиянан моны күшкә җәргәрәр ахпат ин буламжы. Монда ту үрәхпетер береллер антон. Онды прям биле алттан хәргәнеген биле балаганларын төһән көрәтем. Нахажи бер гиретем. Тонд келериден.
Антон биде бир чөшөттен тоннук жырынан жарптан жактартын ийип бараны. Ону эн токкур төһөрөн яктаккан депти. Каттыгылар кар. Туган көрдүрүк таккан депти. Ани били урукку өбүгөлөрүн уруккулуктурун көрдүрүлөр мен рухдан тахаран яктаккан депти. Чөй бай. Прямо до кинотеатра Лена в Лебедянде. И там театр оперы балета маннык краски верик оңордуттар. Чё батых скамейкалав тарин. Тоже уютно так стало. В нашем городе тут тибет парков не хватает. Деревьев не хватает, масс тибет, озеленение тибет. Он именно эти тохтатын жиберги мене. Того, бле сири ылынар махулорду баттар иди. Того эти хатыңылор доллары ин. Эти тоже. Холор де бли бәбит тыга олар булак деревня мен тулга олар муну. Махы манды көрдөк. Түргенлек эти бузина ден маспар бутта. Нер түргенлек ылынар. Холор тогон дугу о кустарниги манны бихага жукусга өлбөктүк олорду баттыр. Эти бехе алымны баттылар да эти беш баракстан өрбагай туруга манна өрбагай үйнөга дебит. Оны толкуйда баттыртын имеджик сергибин. Мас ылынар дылымматту бу погодные условия, бу город, который бу сол кытыты верюне туранда. Эти мне тохпай вопросите. Чепетильне ба вопросите ханы. Каддар манык толкуйда бакатылан олордан кебехеллер. Тукалар өлөн каалар эген. Бир кемге сайын даже олор доллар дэвтта. Киһен көрө-көрө хүрага geçir. Масырайда. Күһүн олор дуллактак булады. Атыржа хая бүтүдеген. Сентябрь хаңатыгар мас очелынар булады. Вот. А так манык паркалар ин олор сиддер. Олор нере ки кофе хенин. Манык книга картак плистайдан ин. Бары болор шеба болады. Учурттан төрүттэх ағам булланы мега хаңлас булайды. Атак ием характера, темпераментна, ием бай. Онна биле томмоккол аттага дегени. Олихин колоры агабар келген барарагар сахалы ола хаңар бат кыз келбит. Хеп и этебин мен агам нуччылым үчү деп билбеп булайды. Кайта колбус буттыра бит олдур. Атак олар буттыра же бехин сыл болла. Үсі олақтыр мен хами кыраларабын. Ием булланы билету педагог дошкольного образования влади. Олихин агам булланы тух Тимируга. Бага куксар кырда аттен. Эхем 9 сааттан ижачуд. Бага куксар көбөретен там Тимиринен кайдак бар тугулгар оңгонсуп. Иебиттен мен бирлибде булу. Тоди такка ием иете. Аныр күшөйдік истенер өмәқінеті. Мария Николаевна Захарова денеті. Кені бұллағаны күнді түләқтен, таңастан, тоқтан барыттан тегереті. Аныр күшөйдік тегереті таңастары. Постоянно ием кәпсирінен оғардық бітіне түйінлерін ары заказ. Кенлері хатары ұладынлар арыттан кистен нағады. Атак ием төрділері бұл олақан байжандар. Там бәлері тоқтақтыр, легендалақтыр. Түрітшілері Манжурияттан маған табанан ұчырға кәлбеттер. Онына ол қос-қос әбәбін ойықылар. Онтан ол түрір. Николай, Герман, Сибир. Кемерден аттылар бұғылағытын өйді өппін. Ол Гермогеновтыр. Янлары оғылары мен қос әбәм болар бұлады. Қос әбәм болағаны ол Кыхтах пайылдар эбит. Косы хэм бэйте купец баржанан инс повляйся гэнэр эбит дамура. Тыгынчанан тавалахтар эбит. Оны ти монеттага кытты шо бэйте бирселдер эбит. И монеттах буллаганы бир эбэн бит götөрө эбит эжие Клавдия крещённый туга эбит. Папа да эбит. Ага. Манна ти автовокзал тагар таңыр жете бар битта. Олынна сүрәхтәмме дебит. Вот.
Оннук и ол ием холору манна педучилищени битрем баран по направлению мега халас кетер була дулели. Бастан бастахал юрантын балыкта хатенилдер. Онно агамын көсөн баран ел болунтун. Олар доктора ди. Ием биле огардак бүтүн үдүнөр нуччылык хаңарарды. Олен нуччытыл хаддыр токпайды ылынердим чепчике байдык. Нуччылык хаңарны. Агам болла Аллах усака булади. Онна манна кичкене улица ден улусалыр буппут. Билингенден олар ол балыктагы буллагына тайым агам биккет агам агатын биккетерәбит улахны бай төртәбит. Ол кинатынан улица Гаврила Кычкина ден. Ол улуса ол кычкиттер баралар буппут холбра. Сол нөңгө эбем олорор. Аны эбем тухпайды. Олық сақалы манна китерет. Қағындағыны күйгірбат. Қағындағыны тугары мендік сәмеләбетін дөйдәбіппін. Аны мендік батығынлары хаджар. Аны мен кірі хаджамын білер жоғардақ біттін. Әбәйбін күтті қалақ бұнынар. Бұлырғыны кәпсі әбәйін дейбін. Қайды қолап күні туы кетері тегеті, тоқтан қыстаға тегеті енді жен ол. Шөп айтып кәпсиреті. Қайды қол балағың олар бұттарын. Бор мостығы қобақ унтулаған күтті кәсиреті. Ием тегереті дейреті. Вот. Но эбәлі қағам историяты мен ахан терехіне, потому что әхем бұлағына бастығы кәргені туберкулезтан өлбітсеп, аны бұлағына онтан әбәбін олар, ұлақан бай разницалақтар, где-то примерно хүрпетчі хыл күрдік. Балыс бұлаға дебәм. Аны Эджибутин кенеттен бирки балыкта херге көхөн барын дебит. Очотынна калык дебит. Уну келер Быков мыска баралар эбебинен. Эм Семен Иванович, Вера Семеновна. Оннан тием була ол агам хамай улахана жие Татьяна Семеновна төрүш Быков мыска. Уну үтүрөр үшөк болалар. Уну эбем кепсирети ол балык кайдык туухулларын, ол мас бочкага биле тустулларын, балыктыларын кәпсиреде. Мен интерехіне бағай біле. Ол әхем болағаны біле темір уға болады. Қанна бағар, біле болар, қанна бағар, біле востребованный болады. Вот. Антон мәңе қаңаласы көтөттірі келелер. Ол көрелікі ден аласка олық сөйбіттірі бастан. Антон ол көрелікі болағына ғамонна түрір. Оны же аласка болағына тивешіне мерзлата ирем бар бұтсеп. Оны біле сибдерин сиңден түйен қалар бұлады. Олеген ол атын Аллах көрді өттір. Оны жүгісті ол балықтақтен сепкел хомбай бұлырға лас. Анағам кәпсиреті сыр бөрігер сүріқті еден мандық сеп бар. Мандық тоқтарынан тұрар бұлады. Оны кәпсиреті бұлырғы жон инерейін бары деден араңастара. Оны өйдігін дейір. Отын оны мандық қадыр мандық оғырдақ беттін білен не кәстелер, мен терегергейін, оны білен фантазиям білен нюреген бұлады. Олеген қадары художественный тоқтан қалағым де. Онна мандық тоқта әдім. Үмкілербен әуілердім кіраджан. Нұлағаны сұлуқтаққан елдері танцевальненге бастан хыл жағат ауытым. Оны характерім табылы батту, қайдықту. Художественная школаға 2 сылғар керебін. Онна Габышев Александр Николаевна ден чөч талладым. Тоқтын Ленинградской Герцен институты барды. Онна худгравы өтер бүт учутал кәлім бейхол әләбді. Бастан класс ахар, онтан школа ахар. Онна же өренебін. Атак ұрғыдуғын ұттың оғырдақ бүті өлер болдағым жай. 4 састақ бір, 5 састақ бір мұндық ағым арай бүйті тоқ бөліқтәді. Альбом. Аны в советское время же, помните, мұндық наға қаяқата дебілі, қалың листек альбом. Мұны ламбарын наға өрді, мұны білі илейхін олық кемчили білі мұндық неғайда баққат олық серьезно білі материалы бардын туғаға тахарын бастан ұрғыдан хағала алдым. Там уже жонып профилінен ең ұрғыдыр бұны дейбін. Табылы батыттан нербіне дейбін ең бұғылақ. Онтан ол ағам көрім баран художник болсу хүкім ола. Бәйті художник болын наға бағар әрі папам. Так. Ұрғыдыр бұтын өйдейбіт, саң жыл болды дағына де плакат ұрғыдыр деген там, дебітін керкетеви деген. Работа «Первый снег» изображает немного надменную,
но одинокую северную принцессу, одетую в зимнее одеяние от кутюр. Красавица как будто не способна созерцать то, что могут увидеть лишь двое. Каждодневную, обыденную красоту северной природы. Оставленные от глаз снеговые очки пенсне, через которые всуе взирает на мир девушка-модель, заставляют зажмурить ее ясные очи на прекрасный мир севера. Оксайнан мен биле осколага үйренелбин ин олаха билебет этим хэ. Урок береллер, келен нары руйдан тахсырып. Моголлер этим орау рюкзак бар мандык илис. Руйбун иджахжабын нарунун олорор куртук этим. Онна буллагана тоо дие. Отон жол буллади руйдурден. Мен андук диханердим. Прям бен токкунахагын. Бен толкуйдабыт айымниларында төбөгөр биле өскетагын, онтукагын билимин кумага ду, хоскоду тахарагын, онтукан өсө жүгүнэ композицияда айнта булунагана вообще лок. Чөй багай. Онна кеме хада марыңнабат болу хатынын мен бем. У меня свой мир, можно сказать. Научила это когда. Күн билем андык Қарин хаңа дихе турдағаны манан бардаққа чөйбай болады. Били вот так, он манан киран как раз. И вот это место, да, трение байты костяч, чөйбайды костяч. Вот. А так, джукускай барахсан. Мандык сахалы торы тоқтаған өте болдыр. А так бұл проспект бардаққана старые дома же есть, вот эти эргеджелер. Тоже интересно, только вы мандык рекламный тугунан биле хабанка бехелдері наха чөйдік көстібет дегені. Стилистики дома болық тақпылайды. Даже если баннер болағына да. Дизайнердер құбыронными көріқтерін, стихтерін сөпетер болады. Вот. Так, корықпыт күп-күра. Хин бұтығырың оңырдылар, сайын манны хырттағына чөй бәйді сас. Білеймін, саңа от үйнен әрер, ұпыра сайын. Художественная школа мен, естественно, академическая школа влади, там рисунок, живопись, композиция, индивид куртук. Но тогда мен нарати тухпар охторетим. Бем айымнилар бар деви куртук. Нахасы бүліретим. Оны художественная школа бастық смена үйеріне келемін, учталым. Үйре хатырген. Оны мен барбаппын. Екі смена аме үйеріне атын кластер кітті. Хөвілдер ақанты бар хүндірбін. Олық прямо iki частан келемін, онны кей халта авиты бар әреді. Рүйда олар әді. Онтан школаны бітерем барамын, училище вереметақ болам деймін. Сразу соғыру керебін. Санкт-Петербургский университет технологий дизайна. Ол, скорее всего, ол өрет мандық оңырбыты болам егенде. Потому что манна вереметақ боламын, манна біле уже художественное училище школата мега хоппулади. Мен учталым ол намы битерер, онтон ол герцеге киддайди. Ну там онно жайын о боллаган ди. Антон бу улатыр кемгер холбурав жайын биле толкуйдурун уже койдон бардагана да. Мен соғыру баран қалар боллаган ди. Антон соғыру тиебин абсолютно биле учталларга наха чугай белый лист дип курдук. Мен кинде тохуппатах. Холар мантан училищене битербет олар үйренет елдер. Атам школа-то совсем другая была. Учитель, атам мастер, атам буллади. И тем более бегена технологий дизайна. Там в основном современный дизайнерский подход тах. Учитель это. Олар по живописи бега Арцутанова Елена Дмитриевна ден что үйрепте. Кинде буллагана жүгүнү наха кайрыта. Жүгүнгө наха вахан тугурат, балхомтаны урарыта. Борос толық хайырыды. Жүгінге олық цвет. Даже ол, білемін, проработката да хоқ болын жүгіне состояние, это самое главное директі бейхат.
композицията. Вот. И кини билим андык үйретер академическая көрдөрөр там хаджабыт. Конечно, Эрмитажка история искусства алтахлы выхейн үйренек битти. Этнографияны, этнологияны үйреттек битти, да. Бартын эти өттүн рисунокка холобро академический рисунок это да там уже построение, а рисунок оннук живопись пеплов чутал батарейда мынук тохода. Современный хостуктол культуру чутал это. Олиһин ол туунан баран каллагам ди. Ондук төбөбүн олордон кастактыр демеген. Антон манна биле бастан келем барамын. Ол үйрөппеттерин курдук сурьябын бастан. Оны хаддары дөбөттөр өтө жуннур. Наха абстрактный багайда. Оны билген холбра ахар абстрактный боло диханым хеп. Жүхүнүнөн эре биле көрдүрө хатыгын хадда караны. Антон биле үлелен оны биле маннаңы художниктер көрөр булган ди. Олиһин атын болу мен дум мүнөмдерим атыттар болу дияны кайтагар. Вот. Некоторые работы Антонины Шадриной позволяют создать выверенную визуальную метафору, аллегорический смысл которой предназначен для выражения сложных для вербализации женских переживаний, состояний и чувств, а порой благоговейных мыслей, сочетающихся с сакральностью состояний беременности, рождения и материнства. Именно искусство во все времена было выразителем этого непростого смешения чувств и этапов генезиса нарождающегося нового поколения, наполненных музыкой христианских мотивов о Святой Марии. Сделанное у нашего художника активно привлекает этнокультурный пласт мифологического осмысления северной концепции рождения нового человека. А это требует отвлеченной абстрактизации и смешения разных символических конструктов в виде птиц, рыб, космических объектов и знаков. Эта символическая экспозиция внутреннего состояния героини еще будет всплывать в других ее работах, сюжетно-тематическая направленность которых уже сложно вписать в рамки гендерного посыла. Ол бун оголону миннине бидерай жоккондук түлкүлбүдө. Аласка келне маны тухпай, барык сарыкпай туга. Күнүстө болбодох, түйүндө болбодох. Кадыр маны серый ба состояние көрдүксе. Аны маны төгөрөйөн ахан кейдим. Били маны күрөлөк, үс бүтө күрөлөк болор ди. Аны тоора маны төгөрүччү камты маны. Каман барам мын арай тупка кейдим. Балаган эгер кейдим. Арай өннөр өлбөк бай кейлер аны тукаттак мухундугут манна дийбим мен. Аны телдер. Эми яктуулар бут манна дир. Ким келерин барарын муньяқты өттір, хеп? Оны бұғақ берділер. Бұғытчы. Күрі бұғақ. Оны кәргенбер кәсеп. Олан әргімдақ бітті күлбіді. Антын қатыры болмады олы оландақ бітті. Самын күтілі әқтері күрдік. Оны күрдік өді. Кейс орағыр қайыр. Диксергер біле әтін тыынын барыда біле қайыр күрдік. Қаттырыр күрдік. Хасылу той билет ухтан барам кайда катедик тисаны. Примечательна картина «Спящая» 2018 года, представляющая лаконичный образ-концепт распятости нашего современника между городом и якутской деревней. Тихий, спокойный сон вобрал в себя город, но грезы обрамлены материей, хоть и неказистой в архитектурном плане, но масштабной и ослепительно радужной в своей природной первозданности. Сразу видны приоритеты современника, переехавшего из села в современный город, калейдоскоп этноархаики, православной старины, протестантско-католической претензии и конструктивистского модерна. Удачный в своем концептуальном решении и лаконичной реализации холст бросается в глаза зрителю и запоминается надолго, неся идейную точность попадания
состояние сознания. Целый социальный пласт поколения ровесников Антонины Шадриной, да и, наверное, представители старшего поколения найдет в данной работе притягательное и знакомое по своему мироощущению. Художника можно поздравить за лаконичное и точное попадание в волнующую многих тему. Бэм тыга өскәбит ки боламын биле эмскетче лахымба горка тиян калым ди. Онна нойдум нахты кахтардым. Бир күш кахтардым просто 2 жыл тухары деген. Хорохтор билет ямбаран чепчике байты кылыналар еген. Мен була алак. Таан соңон дип курдук. Ахтардым онтон ол үйрахтын битерен келем барымын манна. Биле лихинжеммин. Биле урукку жокускай онна билинге жокускай деп курдук. Хорор биле туймада качотон тух курдук. Тынах тух курдук көрөбүн мен. Бәйте образ жактар образын көрөбүн. Онна хорор ханыбын биле ахна ханыбын. Биле киттен каян. Урут каддер мен урукку карсылар көрдүк менен бардыгар бәйте сөптө оруннах байды. Улуссалара, желере, биле браволанын тутулуу желер инжи көрдүк. Аны биле эргечи желери көрөгөн дичи тукка. Лена кинотеатр кинотеатр бар битти. Блин, ким дегенде улусса. Ярославская ден болбадах. Ярославский завод. Ол районны холор көрөгөн ди. Ыныр курандак силге тутуптар ди. Булар гыже олен туралдар бу билген. Эти у эрүтүн алжаппакка да генети эргежелери били көрөгөн, смотреваешься не эти кайдак көрүүнү даже туталларын биле мас кайтанда биле мындай күсүгөнү кайталар бу. Хорок тукка билингеңли турар ди. Октубакка таны таныбыны. Ота сирин онна тугун көрөллөр буллач. Канна турарын, кайдак туралларын, эддеттен бартын топудан барыннар биле. Онна мастарын эддеттен билемнен да. Олихин билингеңли те колура тураллар булач тижелер. Вот. Онна ол кеми көрө-көрөбүн кайдар испер кайяны ымсырахын ачым сурар. Эти кемге олар букке барын идехан ачым. Того тетерген тухпай. Биле семейный устой. Аны биле традиционный. Эти мен былыргы тиуан аксыз, уя бүтүтүн уан токсус, уя биле картыскаларын көрдөкканха тухтах байлар. Былыргытын вкустах баятык таңналар генди таңыстырын көрдөкпүнө даже. Бәлері қаддары интерпретациялан біле. Қаладай хоннорын даже тоқтырын көрдік қада шляпалақ ең болалар. Нән тоқпа изяшнай бәйді ханыбын сәп. Онда қолыры ол даже нұтчалар кәліқтен ине таңастырын көрдік қады. Сақа жақтырын таңа хады. Это вообще тоқ тибәті маннык остория курдук ке сүрү кысып биле таңахын көрөгүн онна кепсен таарым ол токто орнаменттан бу семене хаджарыттан кайдак жабакатын форматын даже ке көрөн кайык кысып на үддүк пай культуралах народ буттяным сахалар эти венкелер лан көрдүк хамен уже эти Тиддик бисирдах, тиддик тирини, тиддик омуран тахаран. Бәйте испмандык уже назначениялах таңастырын оран тахараларыттан кехебіле. Культураларын наурод үддік дияны. Үркку жандар. У современная кітті тәңнен көрдік. Біле нравственный мен хана. Олихин хорор исперинну кымсыраханы ханачым. Эти хинне тиен баран эти кемге олар хаджып кехбарын иден. Олихин эти тух курдук. Түл курдук ба. Олихин қаннара ол эти туймадан барақсан хытанара ол уркулан түйі сүттағады.
Ата кини сиригер ол келеннер темир урут эхебит тас корот барта тасте дирете дибли күлер корка килбитим тасте ханабытым били бетон бол батты кибискиддах кохмба жөннах мин күлүмнүр тасте ханырет евкурдук били күжастыр кестелдер бит корот барта тасте дип кестелдер бо ну бетоны телдер ба тастен онда кини ханатыгар олоп били кирем жажу куска корот барды күлүдөн туру крыгой батык туру так архитектуратын көрдөх оны так була били страшный бай били советские вот эти безликие дома стоят бо только жаски ханатыру кепсентен тыл өс били күйе деп курдук да кергетен хаңарар булажы ай оннук жээлер ол үрүтүрдүгер тутаан деп курдук кадере били толкудаваката жигнен бина крачуба коротак чукуска коротно эти ховра хатыгыртакта кийин хагайр онтон хомойор кыпкыры уусалардах бутын эти уусалар бут кайдакты кели оңулан испеттериттен ховра темасынлах булакына жаһжарым болу да ханна багартан проедешь ата хатыгыртак ховра ол даже эти историческое зданиялар быт деген дидик алжанан баран тураллар олорон эти жээлери восстановигнан да эти чөчөй комплекс оңорон тахарыктан сөптөп булахалыра эти наличниктери эң көрдак мына эти кайдак булыр эти быспыттары маннык хомоя ханыбын ону рахсана туймадым рахсана хытанара ол урукку кемин ахтар ханы деп каннары бөһө олар күттүрлери тух булайды оголор нахарас чунур кролор особенно эти рухитура олар да тух байлар кейін орут кинери көрөн туктаныр эбин орут үйренер курдук кинер көрүүлери аны биле бэян теңнен көрөн ого жаныр өндүргүн онна биленге поколение деп курдук да олар теңнен көрөгөн онна харагар хомойогон холора историялары билбеттер сахалы историялар биленге калар да сто кинер ол каннаңыр Корея до Япония до сказкаларын билелер да до эти барда тух булады анара биле кели тух влияние якыптын учылы глобализация якыпты но эти барда тухтан тутуктак болу биле жекергенгер эбе бар болукта эхе бар болукта очоңна кини оготугар урукку тугун бардан аны берен кебер потому что Еля хага чөйлөлүлөр, тебебинен да көрдү алан көрдүк кади. Билеле биле жоңун итера хатары жеп көрдүк оттон. Эбе хеба буллаганы огол хатым болор. Алар би эбебитин көттөлөр бүлин. Мына эбе алла хатымды китер. Атандык биле асастыра көттөсөн бул. Оного көрөн хим бир тебереп петер даганы кини хараганын көрөр булбажы бардын. Биле иңенинен ер. Итинне хатар диханы билмин. Ити билген проблема турар дилдер, тыл хүтен эрер дилдер да, сакалы хаңан бап болдор оглор. Тойда терген наха токпайдык. Били урукку кладын олар баттар булайжы. Бары биге олар баттар. Урут булыр холора биге төрөбүтөр бары биге олар да. Оглор онду кладалар. Бе жекерген били воспитание училетте халлайды. Атын билген холобра. Кадыр мандык бары хатыян чункуян калды. Туспа оголор келелер бу механизм. Эбегат биге олордо инген битебин хо. Эс кайда хотнук уже мандык уклад варидади, семейный уклад. Воспитание совсем другое. А вот оны билимин хахало историялары кепсибени. Били хахало историялар кутталах байлар ди. Рахман, потому что би норок он тыйс условияларга уже он уже ырахан улукта. Били уже чачулдан тахар кени бу мандык тыйс. Антын билинги поколение халабра тохпай тепличный хаус жоннор. Биле жени билбеттер билим таккан. Этергелне мускулдерин мастан дип куттук. Тед хиле хиттерин хуяллары болу. Ито бир кыз пытын айтымна. Диар onun краска тохтумастан сот дим. Мен ада хаппын айдирим.
Ота жар каттак мосту уйбаккын. Хох, бияха робот-пылесос уердир. Аны бинаты күллүп. Оны тевте үйрен хатыр манны үйрен. Манны илигинен тугарыгынар качибин аны күлер. Жей баты кайыр ылынар. Эбит ого казетсин аны этен каян биттикка. Атак үлеме хедевет тиханы наоборот кехине кайыр куттук. Ток куйдатар, потому что они кинлерге горор булаганчы. Келер поколение, чтоб өйдөрүгөр ханалар өтүштүм. Вот. Биле тенденция ту деп коюп да. Биле эдер художниктер келен элдер булажы. Онна биле бәлерин көрдүр хатаннар билес. Хорох художниктер кылгы үстен выставка булдыра мехнун. Кайта кылгы кетен үстөн выставка коруп коюп персональный. Как требовать дияны, потому что или маннык штампуйду, врани хеллерду. Это мне хоть гархан дияны хадагар. Бастан били, бастан халы бар демине мне хылга биден выставка. Тёт персонал кому все. Онтон били маннык быхакы катараллар батта. Бастан тимирттен ухараннар простой маннык рудаттан. Тахарандар чөчүп оксоллор ди. Онтон улан угу болдар. Онтон тахаран баран эме хайалдар ди куттуктан. Онтон жабыл форматун булан барандар сытылылар. Холубура эдер били хаалан эрер художникка оннук этап бар болуктак дияны. Били бастан келем барамын мен били тук булам ди. Руда куд. Үчүгей кухаганы били бэм бахар баккын ди куттук. Кадыр инен котуре барыкка нада ден бастан. Оннук барыктак булган ди, чтоб ол тукка тиер гына. Сыты булар гына. Очо биде жиня художник булган таксыр булган ди. А так обсуждение денгетимлинге тох кематым бул. Оны урукку художниктерин агаяктар бу. Билен холору сүрбеки бар. Урут булача хүлбетче энги бар. Союзка. Олин дух было дяным. Это поколение тем более мирно. Поколение ретро. Потому что в советское время, например, Афанасий Осипов дал Потапов тагындаганы. Ми тагыл апычынар булади. Ага спайлар ин. Дух байты кестелери было дяным менде. Кирен чайда олар кепсетти курдук. Оны бары чупчуга салар буттары было дяным кайтагары. Оны тиру кутохтары даже ди кепсенлер ахтыкна генда ди Валерий Васильев тугнани холбара кепсиллер генди холбара айымны ким хурып бутета Борис Павлов ким тугнан мындык тохтахти красочинелахты ди нагам барамын катагара биле атын кем просто билин булаганы каддара ди согоруңу тук кирен каллага ди оленже мулимындык коталаһын дип күрдүк. Ким улахандык хаңарар ол кихи бүтүн билдер булады. Ондук билен хобара дер художниктер гонук тенденция бар хобара да. Мен аны көрөр булам жеме. Били бен тускунан чуйдук эпетахана ким хаңары дип күрдүк. Ди хобара соцсет тухананда. Да чехнет тахындык хеп. А так оны химбир оны простой хобара кихи өлбөктө таккары көрөр. Реклама көрдүк. Олен хорор фильтру давата да болу, шугай да жебет, кухаганы шугай да жемсеп булады. Холора белеме хокке. Ондук болот сеп булады ме. Онтондук жан. Працалах блоктах любой книги даже те докторы көрдүк. Лахан жанды холора хуриячылар. Уже такие не детская литература, да, а художественная литература была ханжана. Он не иллюстрации кирихтах, даже бля обложка тагарин. Не фотография там, а именно ургудам, да. Урку бли тухтыр көргәнди. Эти вот сексей парников и иллюстрациялар. Эти хобра урку бли изданиялар. Каждый мандык эти чолбон урку даже эти көрдүк журнал. Таралдар эти чолбон денчен журнал литературный. Он бли таха уже костёр, что вот стилина гравюра, да, вот эта печать, вы мандык кому-то. Он бли композициятын көрөм. Вообще же буртан
Мындык просто сөктүбен калыр, төбөр. Ондан да көйдөн калам, информацияны калар, текстте кирен калар яха түргөн байт. Мындык иллюстрациялар булам. Вот он такой. Когда в 92 году уже она вышла же, да? Первая книга. Он наблюдал, как мы хахалы там остались, жанры уровень трава битти. Он впервые көрүп жүрмүн. Били, оган жан научный билим биле курдук булады. Сахалар тустарын хүрүптөрүн но. Оны көрөмүн ылбытын демин холора. Бияга деревня битер кине келер, Серешевский кине. Простой деревня жана. Тагын интерегеннер научный били исследовательской ныргулахан үләне обычный киһи атылар, онна уже мен культураган уже көрәм бар. Атын өртүттен көрәм бар. Потому что картына иллюстрация эти вообще киһи психологиятер, киһи харагар билмәдек. Образ үскәтергәр, төбәр, өгөр кирергә итин халыкны урлан йөрәбез. Вообще эти тас көрүм. Киниге тас көрүм. Обложката, кайдактан. Даже мен эти сыпыры дилен билмәдек. Орнаментлар ин рухда болалар. Наче битте. Ки приятно жили. Агарга, куштарга, киниге. Так.